шла, ну, проект точно не нашла. Кадом я на пуль методе метит кадом нашла. Ямаш проекташ хутар bo'ladi. Кадом наш приблизительно. Ну, тайдил тум бакчи хасков кадом наш. Тем шахсы баняги. Фамида. Шмо метит жумшин. Qayvar Shariston. Кто там Shariston эти? А, фамида. Шмо. Ammo qaymoq Shariston. А. Biroq keyin men befahmki mana این odam kurchadon avtoshomon ki muvaffaq bo'lgan. Шмо кадом. Ну, там Шмо чикоражна. А иншаллах. Мана. Как раз инвестор зарком. Шмо көмедеде. qaymoq Shariston. Шмо көмедеде. Shaxsiy duyum. Аком, шмо чикор кадесте жано. Хозир. Кархона кадесте. О, ина хамкор мемлеко. Bayan odamlar shaxsiy duyum. Şahsi dön bak. İsmi to Şerif'ten çıkıyor. Hamza Khan. Nasıl mi Hamza Khan? Yok şey. Yakın bu desin. Çıva? Taksa bakıydı. Ah. Ah. Aha. Maalesef kansın. Medine çi. Maç var bir kapıftan. Hani her Samarkand'da odama aman barıştık. Hez oldu. Mardum haftan kadar şu politi. Hani Samarkand'da yarım kısmı puluna döndü. Yarım tarafı dünya bana xile bir yarım taşına mekan. Kasiye me porsa ne bu yarım kısmına mekan. Xo'p, var kuni xone man dar 22 so'li ko'ra, yakun bor hamisha xalq degan. Yakun bor hamisha auditoriya bor ko'rdim. Любой ташка порса не буде, я не ташка не буде. Ама сам як хату бар, як ну проект зубра, я не буду такой проект изложен такой. Мазок кашди. خلاصه اكو باید اونجا برام قدیم من شوال بود بازار بود وای بود می قدیم بود پخته شده. از قدیم بود می کودکش وای کرده برماندگی پخته شده گنجی باور کنه. یک دشو نمیتونم. کسی که پرسیدم من یکم بار حیاتم این چیزو بخورده دیگه. دیگه جواب میپرسم. دیگه مثلا شهرهای دیگه دولت این خیلی نمیکنه. میگه خیر من این بمیتونم یا بمیتونم. با بیشترش پرسه که چی باید این آدمو ویبر کرده گمان میگه خیلی آدم سلیت نمی‌دید وینش نمی‌دید. شما هم میگه چی باید اون کرده؟ راست شکلی. خلاص معلومه. Так, odam همه خیلی تکنیک نه. مثلا یک تشاگر دارم میلیونر از پنجکند. و odam نمیدونم جا باشه باشه. همه بچه فقیر میتوان. باور کنید و ببینید دیگه عقلتون نمیگیره که بچه میلیونره. این دوردن درس ما میخونن. یک پیش از اون یک درس ما بیاد 3 سال 4 سال آموخته است. دیگه شاگردای من با رفتی اومدی درس معلوماتی دفترشون اینا ببینم. یک 4 سال رنگ لابرانت آموخته است نگی. همه آدم پولدار میخوره. از به حد استراژنه. همه بچه خوبه. و حتی بگن دیگه هیچ عقلتون نمیگیره بچه میلیونره. هیچ عقلتون نمیگیره. همه فقیره. یک دهم میکشود که با حواستون میگه گوشش کنید. چرا که عقل و علم روز کردن نمیشه. بیرون بینی سرز نمیفهمی. مثلا همه آدم بینی سرز نمیفهمی. و حقا فقیر بشره او دیگ میگرده. همون در شاگردان من میرن اونجا شاگردان من تشکیلات گو بسیار کن. من میبینم که اول نگاه کنم آنچه صحبت کنم. یک وقتی که درباره بیزنس صحبت میکنم عقلش همه قپورایی که بیزنس کار کرده. یه آدم معلومه. کار درون دیده. یه آدم معلومه. همه пустая семечка всегда отличается от больной семечки. Так или не так? Знаешь, ну хазор, хаме одна хазор костюм Европа пушную зелён клеки, некий дарона что на больше, да маленькая. Человек таджиба пухта мек на одна. Азор мекиши не азор мекиши пухта кормиш. На руси гадано тоже. Ложите бехон кабзанама таме терминал он руси каде материал руси материал руси каде ва ихлепне
فرق نباشد روسی بومو بعضی چیزایی که نفهمید توجیه بود مانه بلکه همین بعضی چیزایی هست که باید توجیه به همون ترجمه کنیم که مزمانش چی که میشه چی که من با همون ترجمه میکنم توجیه میکنم و خودم حس میکنم که یعنی مدلتریان توست من خودم قلمم نمیشم و حس میکنم که معمول چیزه باید که این دیگه خیلی باشه اول همون حسیات نیست استراتا نیتو استراتا чувство понимание خیلی خیلی اگر من حوض روسی گفته گذارم جاهای ضروری که شما نفهمید شما شرم وارد نکنید من بگید که معلم این چی بود من توجیه گفته میگم مانا خب میاموزه می یک مسئله میتونم برای درس‌های آینده مایلش میکنیتون مسئله تو از درس‌های آینده آیله هاتون خانومتون زن دارتونه زناتون خانومتون شوخی نمیکنم خلق ما گمراه و معنی سرش این خیلی بسته و این خیلی چی بون چه کشوده نه این خیلی زیرک نه خلق ما منم خلق وای ترسونشک خلق همین وای چی بون خودش به زن گنوته این کجا میبینم وقتی من دبای همین دیگه دولتو درس میدم شغلتو من Таджикистан و دیگه دولتو якже میشم Россия و Казахстан война свободно выражает свои мысли а наши даже همین دو کلمه خوش کرده گفتن نمیتونه همون فکری خود даже همون تجربی کارم داشته باشه همون کار خودش کرده استفاده که فهمونده نمیتونه چرا که برای فهمونده عقل در کار شیطانگری نیست علم در کار و فهموندن با عقل با خود در کار هر کس میگه خداوند ممکن نمیتونه یا نمیفهمم چی با من خلاصه اومدم که ما زنان نمیخوانم برای نمیکنم پرابلم همین سر میشه اکنون سه تا چهار تا پرابلم میکنم من ученый بودم میدونم که معنی سر آدم چه خیلی کار میکنه چه که آدم گناه بسیار کنه همین قدر معنی سرش بسته میشه معنی سر آدم گمراه میشه آدم رزقش کم میشه این احساب دینیش بود یک احساب علمیش من همین آموخته دقیق برو آدم همین خیلی میشه همون آدمی که بینید که قرضدار است آدمی که بینید که حساب بسیار سرگناه میگیره و راهگم میزنه راه کارش نمیاد هم فهمیش کار نمیرد برای که این کار ما دیگر خیلی کنیم اولاد تربیت کردن سر کردن نکن چرا زن تو تربیت کنید زن فرزند تربیت میکنه چرا که من شما خونه بنویسید خونه تو میگه گستینسر دیگه میاد بخود بخواسته میبرم یا که من خطا نه عینا گستینسر رفته من 2 سال اخیر قریب که اصلا که دائم رو من گستینسر زندگی دارم همین خلاصه اونم که همین مسئله کردی مایلش خوب سر خیز رفت همین خیلی میشه برای این مسئله برادران من تو همین کار نکنه ما فرزندان ما دیگه خیلی تربیت کردن نمیتونیم خب برای همه خونه عائلت خانم خواهی که همین فرزندان علم دانا باشه توانا باشه عائلت صاحب علم کن آدم که صاحب علم شد وای دیگه خیلی تربیت میکنن تماما دیگه خیلی تربیت میکنن چون که شما بیرون خونه هستید سیاست میکنم Я разработал этот тренинг с какой целью? Цель была то, что очень много бизнес-проблем связано с нехваткой денег. Очень много бизнеса связано с потерей денег. Много. Количество людей, которые банкротятся, их больше по сравнению с количеством людей, которые стали успешными. Как мы? Шмурай оданами ки бисёрта банкрот шудагай, қарз ба фурмандагай, бойду дагай, ва бисёртара азоб кашидагай. Нисбат уне ки муваффақ мешад доимо. Барои ҳама қадар аз сабабе ки дидам ки ҳамин намерасад, то есть у меня тоже был так, постоянно не хватало денег. Оборот постоянно не хватает денег. Идея есть, не могу реализовать. То долги, то кредиты, то обязательства, они растут, раз за разом больше стали. Вот это была постоянно бесконечная проблема. И тогда я этот тренинг разработал в 2017 году, когда долго находился в Америке. Я начал находиться в Америке, и со временем я начал кое-что понимать. У меня в голове кое-что изменилось. Я пришел, это внедрял. 16-17 год. Я пришел, это внедрял у себя. И это давало чудесный результат. Что буду обучать вас сегодня, это фундамент на миллион. Но помните, если пойдете, практикуйте, сразу не получается, это не означает, что не работает. Это означает, что надо еще раз делать, еще раз делать, еще раз делать.
Возможно, вы что-то неправильно делаете. Возможно, вы не с теми людьми это делаете. Может быть, у вас команда не то. Может быть, с кем вы работаете, они не умеют это делать. Но нужно продолжать. Это важный фактор. Живи деньги. У меня к вам вопрос. У вас какой цель? Какой у вас цель? Иметь бизнес или иметь доход? Хотите иметь бизнес или иметь доход?